Kusuma Family emang keren, jangan lupa jangan takut sama ondel-ondel, karena ondel-ondel itu hanya boneka. Ondel-ondel, ciri khas dan suku Betawi. Ondel-ondel, Kusuma Family emang itu hanya boneka. Jangan takut sama ondel-ondel, karena ondel-ondel itu hanya boneka. Ondel-ondel, ciri khas dan suku Betawi. Ondel-ondel, Kusuma Family emang itu hanya boneka. Hanya boneka. Ondel-ondel, ciri khas dan suku Betawi. Ondel-ondel, jangan takut, itu hanya boneka. Shorty got a face to make you go out. Drop the door with the